Hayi siyami. Hayi. Ngiphathi kahle le ndiyibonayo. Ubhizi eOrlando. Ubhizi eOrlando. Mazingamakhaphula, ubhizi Thonga. Aqesha badilizi. Aqesha badilizi bangaba unamsebenzi pha ke bonakala besitoli sakho ngathi asiphathe kakuhle kanye ngathi ayibonakala into oyenzayo. Ha? Hax, unikeza hamba khaya. Akudlalwa ngokulungiselelwa isizini. Bamayivulwa zibuyela. Aqala bebeke khona. Thina phayela shorana sisemthandazweni. Yabona ngo sisemthandazweni uba aziba Nkosi bacingane. Benzana ukulungiselela ukuvula isizini. Bese ngokwena eOrlando. Aqesha badilizi. Aziba enashurena kwenziwa. Njengoba kuthuleka kangaka nje. Hey kuba kuyathuleka. Aluthi kuthuleka. Luthi wabona baqhamuka nabantu ongabazi ngoba babaphi. Abantu abeza begodla ama-injana. Abantu into evezilimale usajinywa. Akwaqoqa ukudlalwa. Into vele basiphathele yona. Kukhona abantu abasayinayo abakasidlali abakadla kwaye amagama amangaki. Banama-injana. Cela ngekhiza mina into ezovele iqhamuke into evele iyenze. Ithule yabona ngo. Magebhulwa wenza. Thulekile. Semthandazweni baNkosi. Ayi, engcono ba Thixo ikhona into entsha abayozanayo. Bake beze nento enhle esiyaziyo ngoku. Hayi lento vele basiphathela abantu esingabaziyo abafuna ukuzoduma ngekhiza abangaziwayo. Hayi imbi lento basenza yona kona siyathula asifuni ukugceka iplayers sizibize ngamagama kodwa into basenza yona bafowethu hayi bajitayi hayi kuthisana lingakhalyo lifele embelekweni hayi yabona indlela abenza ngayo sebengathi abekho serious hayi